Gospodine Petroviću, da li je zdravo dimljeno meso? U stare vremena su meso sušili tako što su ih stavljali na tavan i onda na promaju. Na promaji se sušilo meso. Danas da bi se ubrzao, i u ranije vremena se dimilo meso, sada se ubrza proces sušenja mesa, da bi meso moglo duže da stoji, onda ga dime. Međutim, taj dim od vatre, on je pun ugljen dioksida, koji je kancerogen, koji je jako nezdrav. I onda vi kad dimite meso, vi ćete da osušite meso, a to meso je otrovno. Zato muva neće sleti na dimljeno meso. Jer zna da je kancerogeno. Muva ima više mozga nego čovjek. Čovjeku bitno da je ukusno i da napuni stomak. Neće da jede integralne žitarice, hoće da jede meso. Izvoli prijatelju, jedi meso. Ako čuje da u mesu ima soja, on se sablažnjava. Soja je najbolji izvor proteina u prirodi i najzdraviji biljnog porekla koji nam odgovara. Iako čovjek nije mašina na proteine, i to su ovi što dižu tegove. Proteini, ne proteini, prijatelji, nego ugljeni hidrati. Ako hoćeš da imaš dobre mišiće, kao konj treba da jedeš ugljene hidrate, ne proteine. Trebaš da unosiš najmanje 80% ugljenih hidrata i maksimalno 10% proteina. Tako da dimljeno meso nije zdravo. Mislim, čovjek je po anatomiji biljed, uopšte meso je namirnica da se jede kad nema ništa drugo, da se preživi. A čovjek je po anatomiji biljed, a dimljeno meso je katastrofa. Jako nezdravo. Ako se suši meso, najbolje da se suši na promaji. Ko će time da se bavi, da on spravi na tavanu promaju i da ga suši, ovo da brzaka ga on osuši i ima da jede, razumeš? A to nije zdravo. Znači, nije zdravo.